برنامه در دور دما و خوش تماشاوانین هجا ام ایرو لمردینا گونارنه مردین یک شوان باجاری هری قدیم یه دشتا مزوپوتامیایه نها هک کوهن آماده بن ام بهوره رویتی یک کرد و افسونی دنا و کوچه و کلان مردینه ده بکه تماشاوانین هجان نها املجی کو وک مردینا کفن تی بناف کرنن اف درجی سوکا باجره هر چقاس باجار مزن بوبه اول بنیا باجارک دن آوا بوبه جی هنجی شینیم باجر تن جوه دره دانوستاننا خودکین او کسی کجدر وتین یکمین راوسکه هوان دبه اف در نها مهنکی به هورل نوا کوچه و کولانی مردینا کفن بگر خالو مرحبا اشترى شافا اهلا وسهلا سوري عاملين شواي باشم هرهبن تجي هربي نافيت بخير نابي من جمعية خالو نهاتو تشدي كيج كودرتي بكودره ده بتشيف تشي تستندنا كي سلطان شيخ مسلم لو كنت من دولة خسخانة سياهية لفيدر الباجي نا الجير جم يعني شهير زارو كبز هات محتاجة هنا باقسمات مستندم چای مستندیه لو كنتم چای دودن میوانا ikramameye و çok şükür elhamdülillah başın. كيفاتا خوش لجيه Evin. لجي هرب باش بين هونش كي درينه. ام جوان درانه جوي در دوري ما هونش كونه. ام جوي در دوري ام نه غريبه اما در دوره خو بيجن امام جي. اما جمردينه ما اولي مش امدينه آمدینه سر چاوا. آمد جولاتی میو جی میو. روي ما امي قيش هفدو پرچه بك نه. جم تخوزن که تو بحثا مردینه بك جیانا مردینه چاوايه مردینه بینی ام چقدر یعنی شهر سیده چی بیه نیسیم تیم بازار کردن ام بازار خو اشیاء خوش برتسینه چما ام زانین چلکویه پلان و پروژه یعنی شهر کیمن اما وی درا hani ama usa bina direj dibin bilin dibin و betone جیر وره اما ورا تاریلی اثر جبا و کالا ام تن وی دری بنا مجدد که و ام تخوازم شخور بیری تشتاب سینن تشتی وراجی مغیرن هم ارزانترن هم ساغلمن yani tişte vra pırjı başın. Ol merdine zerreveji bir numara süper başa. والله خالو پرمنین ام زیرا بستینی ام نزانن ام نزانن باشه نه باشه ام نزانن İlk hebe desinin. Zerreveji mugayyerin, dürüstsün. Velev Süryani, velev Müslüman yani Ali vedri Süryani meci dürüstsün. خو بصلاحیت دل و دره وسا باجاره کی پرچاندیه yani Süryani hene Arap hene Kurmanç hene Yani Süryani hene eşter beşim vali millete meyder ve jipirketiye vedri Ali Suri. Bıratına vedri. Yani mal olarak yerli olarak vırnamana güzelkatine yeni şehir. Yani işte tabi ava ve pır doğal gaza ve ayı evra van inkana tünene. درخواستی که هبه کرم کن سپاس. ساقیا جانت ام زده تنگرین تو سیاه قوت بشتره مالیا و. سرچاوی من اهلا و سهلا سلام المردین و آمده ترده. تماشاوانین هجا نها امل مدرسه یا زنجیریه و کute زانین مردین بشونواری خوی دیروکی گلکی تناسین اف مدرسه جی یک جوان شونوارایه د سال 1385 دهاتی آواکرین مدرسه اکشی هرمه هری گونه نها امل حوشاوینه لودره حوزک هیل پیشیامه امی هنکی وسا به هندور دبچن لودره چشمه که امی هنکی چیروک اوه چشمه جوره بیشن
Nelekani ev dere avake xwezayiye de herikê li gor rivayetê çîroka ve dere ev ku ji zayînê heya mirinê jiyana mirov temsîl dike. Ciyê ku av lê de herikê ciyê yekemîn ku dikeviye de zayînê jê û şûn de ciwaniyê hinekî dî ew xeta zirav ku dirêj dibe diçe jî kemilandina emrê mirov û hewzê herî dawiyê ku fereh û tijiyê jî mirinê temsil dike. Wisa tê gotin çîroka vê derê. Evet beşlere. خیر هاتنه Nav xêrê de bê spas navê te bixêr. ناویم ایلهان Yekê İlhan em hatine îro li vî bajarî digerin dixwazin Mêrdînê nas bikin dixwazin çanda Mêrdînê nas bikin hinekî û bi esnafê vê derê jî em dixwazin wisa hinekî sohbet bikin. Îca tu hinekî behsa xwe behsa karê xwe behsa rewşa bajêr bike ji me re. اری ام لورا بلکی 15 ساله ام اسنافتی دکن ام لورا دو شغلن میشه خود دکنی شی زیر تلکاری شری چه دکن ام هر تشتی bulundurmuş دکن لورا چه خوازه مشتری لگوران ام تشتا حاضر دکن Hûn bi xwe çê dikin. هنک ام çe dikin henek جی ام حاضر destine eri jder ventine çoğunluk جی ام desteği xwe ser işe kon ve em çe dikin em ağırlık didin servan eri Te got vî sale em vî karî dikin. Beriya wê hûn biçire mijûl bûn yan jî hûn li vê derê bûn ciyek din hatin. Bir sal belki yani 8 saliye mi verin vakti mi verin bavê mi hayvancılık dikir çiftçilik falan eme xwavet ve işi Hetan hat tiştek ku em rasta hatine ji bav û kala te dî wisa ev kar maye yê ku em rasta wan hatine her tim dibêjin bavê me ev kar dikir yan jî kalkê me ev kar dikir lêyê we berova jî rewş we paşê merak kiriye. me merak kir em ez û birê xwe birê min êm ez tir ew awilî çi ev îşê bikir ez jî taliyê ez hatim pêr ez şoxulîm em gelkî memnûn îşê xwe yani em bihevre gen de ki heye mesela Süryani heye Kurmancı heye Arap heye em giş tevlî hevin kes ayrımcılık falan em nakin yani ne tişkilin tune yani Saat xoş. Başa nihat dî dibêjin ku zêrgelekî buha bûye. Rewşa zêr çawa ye pir tê firotin gelo yan na. Anha wexta buha dibe hepkî tê xelkê tê difroşime bes sê çar roja tê firotin taliyê wexta me xelkê di alime ki zêr nema dikeve nema difroşin sekine erî İca mesela kesê ku ji derve tên û diçin bajêr ew mesela eleqa wal hember zêr yan jî li hember van tişta çawa ye. genelde ji mer tişta dixwazin tiştê ku em îmal dikin mesela li Mêrdînê çi îmal dibe telkarî veya heta Süryani nazarlığı pir tê xwastin ji me em jî ji wana ji wan takdim dikin genelde erê mesela ez karim tişta riya we jî bidim wek van tiştana işçilik olarak telkarî işte bêjim ev kevirê Mêrdînê zaten esma-û yani duy ve itaat et anlamına geliyor. Telkari işçilik zaten ev. Tu Süryani bûyîne wisa? Evet Süryani. Tu dikarî hinekî behsa vê morîkê bike ji me re yani çîroka wê çi ye? Ev nazarlık hemen 4000 sal 4000 sal ev nazarlık heye. Xelkê bu nazarê kullanmıştı ki genelde çawa işte bêjim veya insan temsil dike çavê du çavê insana temsil dike veya erî. İcan ha ye wisa gelekî qulqulkî jî derketine wisa. Wana pirin ew çine tam veya du çavê mirovin ew ya çine. Kul êm ez tir jî behsa dikin wek tavê simgelemiş dike. Ev na mesela te goya beriyan ha bi 4000 sal berê hebû. Ew ez bawerim yê din tiştekî nû ne? Ne? Yê ku te dî qulkê wan pirin. Erê wana nû maçê dibin. Yani ev model berî 4000 sala heye yalnız heft kul nûh çêbûn. Nûh çêbûn. Erî. Başa em gelek spas dikin malî ava û qewet pêjwere. Serserê me serçavê me.
تماشاوانین هیجان نها عمل کوچه که تیرا خور رنگینن اف کوچه پسیکایا ملی کوچه پسیکا الوی درجی مالک پسیکا هیا جهلا جنک کو آجال حزب هاتیه آواکرین و پسیکه کوچه الوی دری هم خوارنوات داین آوات داین و لهندرجی جیوان هیا الوی دری تجه پسیکن جبر کنها گرتیه کسبرتونه امریکارم بکسیره باخو ل کوچه که تیرا خور رنگین و شیرینه گلکی بالا کسی کو تن وی دری جی دکشینه الوی دری وینا دکشین الوی دری دمه در باست کن شخوره مرحبا اشترى اهلا وسهلا سر شعبي من كل خيرياتنا سر جاوت ناف غلام بي وناف خيري دبي ام دخوازم بيشي خو بده ناسين بما اي والله نابي من صباح قاسمه لقبها بتركي قارقولي باصل اشباجاري ميرديني مي لي يا شماقي من قش لسوري بو كاريم يا شماقي من قش لسوري بو تلوي دري دايك بويا يا اجد يا خوش برشي انتو حتى كان صار الوي دري بوي والله ما حيا بري حربي 10 صال ازهات مبر يعني حرب شيبو بشتي حرب ب10 صال 6 صال حربا كي جان صالي ده حزار يازده اما تميز شو مدهاتم يعني جبر مني بساندن ذكر قال لك جاره دعوش مرد هات جبو سامبوزيوم مرديني جبو شي كزداتم ام هات خوازن تگو از نویسکار من نویسکاری دکر هنه کی بحثان نویسه خواد لسر چته نویسان دی ام تکرنه کی بحثا وام بکنگه مكارم بكن والله دور حجده كتابي من هيا قشينا تشاب كرين ايه تشاب كرين ساحه بنا وكيتن تشاب كرين جبر شر شيبو اسوري يعني نشر انا قش من تشاب كربايا تو برانی لسر دیرو که دن نویسینه یان مجاره جدا جی هنه والله جدا هي مثلا اسهل بس شي يازدكم از ارشترمجي شي دكم كتاب مثلا سيكولوجيا ليسكي زاروكات منطقة مازوبوتاميا دي او جي تشما من يبساند از التاريخ حديث اينو مخواند انه ارسطو يكميني قد الدنيا اهمية داي زاروك وتشمشتي ولو اي وقتها از اركيولوجي شغلم ما مجي قلكي مزني دنيا يعني بلي ما دمن مدي لحفرياتي موزان اوركش مدي قال لك اهميه دابون زارو كيبشوك مثلا لعبك جوان رشيد كرن وقفانا مثلا ها اف بري 3000 صال ميلاد وينجا ها اف لعبك تشيبويه ديمق ملتن هبون اهميه ددان زاروك جبر بيهاوي مكتبه سيكولوجيا اليسكا زاروكات منطقه مازوبوتاميا من شيكر نویسه خو بکیجان زمانی چاپ دیگه عربي فكرة كو كرمانجي يعني جي كردي جي شاب كي قالوا مثلا مقالك بالا من كشاند او كم يعني وقتها كس شاب بكز من إكارم ليه شما ام بعربي نيبسين عربي زمانك قلكي زنقينه باشا بوتاغو من ديرو كان مردينه نويساندي وسا كورتو كرمانجي تتكاري جمره بحسام مردينه باجار مردينه بكي مردين قلكي باجارك كبنه 6000 صال ميلاد وينجا بعربي ام بيجن وهي احد العواصم الحوريه يعني شهيرك وكباش كنت حضارتها حوري يعني حتى مقدمة كتابة من دانية نافي خداوندا بروسك كامورابي خداوندا بروسكا كامورابي وتحضارتها حوريات مثلا اوركش نافي باجير بو توبكش نافي ملك بو بيركاوي سومري بو عرب بو كنيتو مختهات بربي كار بو
وقتان الريسر جون لكادي وك دستكي جهسنة فقيرو ملتي هندق بون رابولو علاقات شيبو دياري جيرت برشيك جبو ببن قيزاوي خوست اكنيتهم قال كي صباحي بو خشقبو جابون خالو خوارزي اف حضارات 6 صال يا شماخ كريه هيك يك جوان نهات يكشتن هيك شر نبو يدنافواند ودوره اف حضارات وندابو بتشهاوي بندابو كسنزان حتى علماء ترجيح دكن دبين بلكي بلهين وحشوي باشا بو ایجان ها امورن سروان هيكل كنت تشيكرنا وانا قش تشيكرنا تشجيه كي در خستنا الشغل مننا تو وان چه دیگه مثل تو دفروشه تو بازارك تهيا يانا از ناخواسم بفروشم شما جبر قطعه هر زحمت دو سويت شي اجا جارنا از احراج دبم از دفروشم مثلا اف اسوري لر لو حاك زحف باش چیروکا ویا چیه شرفانك شرفانك اشوري بين السر هسب تيرو تباني دستيويد ميداني يعني جلويني اي ميداني حاضر يا هسب قش حاضره باشا بو از باورم گلک هنر تهنه تو نویسکاری دیگه تو هیکلا چه دیگه دستار اوسا بچوک بچوک هنه افجی هنه کی شوپه چاندینه نه اما شغلش يعني تشكي تخي دككل ابدا وكيدي انها مثلا الفيدر اللي في باجاري جيان تشاواي لغورتا وكاسي كي كنت ديروكا في باجاري جي نويسانديا تو تشاوا دبيني ازهات ما بر وجبر نشم ريا اوروبا كجمر بكريبو امريكا بكريبو اما از جبر نشم شر باجاري من نزيكي برا ازهر ايبار درت كبن بي ترستيكي شوار شاي كي بدخم للشرا باجاري خد نرن شقام شلويش كده عمودا رنگين عمودا بابي محمد او دقاق واسوي شاي بدخم وشرا باجاري خد بينم دنيا قش جمري ساعات خوش ام گلکی ممنون بوم بدیتن آتم که خوش بون قوت اشتره رحمت من را تجي هرد لي سپاس مرحبا اشترى مرحبا سر شهرام رجعنا ايش نافيته بخير ناوی موسایی از لوی داره دکانم نچکا هیاگی تو خودی دکانه نوسا اره ایمونه باشا که مسام دخوازم تو هنکی ایرو بحثا کاری خوب کجمره ام ایرو هاتم بون میوان مردین باجار کی گله کوناره و دیروکیه اون جلوه داره اسنافن اون لوی دکانه کو هيا ام دخوازن هکی بگشتی تو بحثا کاری خو بکی تدی چون هاتم پرچه دبه اف چون هاتم باندورک چاوال سرودی که اون دل خوش ندل خوش جویره وشه راست یا سر کاری ما اف چکانا ام کلترا خو کلترا مردین ام تحاش تستمتي اف ايش درفتين شنو هاتن شيء بيا ام بين تروسيا ام بين ميوان كتين فيدري ام حياة تستمتي ام كولترا مرديني كفناره ام بيشواندكن özellikle AÇK yani sektörama ام بيشواندن دين اف sektörama ev فیستانه مثلا بری پیرکی وداره بلگا وداره خود کر جلات و اف بیندالی هنل دعوت حال خود کن ایواده که وانم شوارد بین اوجی کفانتین او لخود کن به صورت بالاوان دکشی نپر
بالا هم gelek dikşine. Vade hakikaten çekeme beri pırhoşkin. Hem ki renkliğine لێ ez xwe bibore ez dixwazim tiştek bêjim heta gotiye ev cilêmeye herêmî ne lê ez baş dizanim ku cilê herêma Mêrdînê ne evin ev tiştekî ku paşê hat derketiye wisa cilekî hinekî nîv postmodern mirov dikare bibêje cilê Mêrdînê yani yê herêma Mêrdînê gelerî bi xwe ew li vir min nedîtin ew hinekî din wisa xweşikin hoştur der. hûn wan jî difroşin hene cemoyana Roşin eman li gorî talebê. Misalan va tu hat destê metin tu dibêka ew çekê Mêrdînê yekem bên heye em karin veya ji bo te em dişînin atölye em li gorî wê ölçeyê digirin em didirûn. Dedi ev nezî du salaya rewşa pandemiyê heye û gelekî jî esnaf wisa tengîjîn ji ber krîza aborî niha rewşa we çi ye gelo Ya pandemi tevde dünya îro etkilemiş bu. Em benim etkilemiş ne bun çunu hatin kim bu nexweşî pir bu zaten dilê bixwazî ki derkeve der ji ber nexweşiyê dernedike. İster istemez ekonomi ji sedîn o etkilemiş kiri. Ama ji roja pandemi hepkî kêm bûye nexweşî kêm bûye em dibên kêm bûye yani insan tevde hepkî çawaş terbiyecim ez tam net sektöre sağlık edemi de ama sanki millet artık ne ma umursamıştık. Yani de xotavê der ve aciz bu. aciz bûne divê çi divê bila bibe Divê çer de birabe ve haya ana ew çûnû hatin hepkî çê bûye. tu bi xwe ji vê derê ne ji Mêrdînê Mêrdînê mi? mesela dedî Mêrdîn bajarekî pirûsa ku hêla olî ve hêla ziman ve pirûsa dewlemend de çend baweriye cuda cuda hene mesela niha di roja me de ev têkilî di çi hastê de ne gelo Yani tekili çawaz. yani ilişkiya mirovan dibêjin ya dan û standin awan Yani danû standina ki tu bêjî çawaş terbiyecim el Mêrdîn ne were? Misalan em bên va erebê wê hey tu ser wî hawî dibe ne erebê Kurdê wê Süranî Êzîdî Süryaniye wê tev da em di nav hev de ne. Yani nav hev de ne misalan cîranê min Süryanî heye Şarabçî heye Gümüşçî heye yani danû standina me heye yani heyana hey dorojik em nabêjin ev Süryanî ev Kurd ev Ereb ev Türk ev Türkîk em naxin nav hev o çê nabêjî ez bawerim yani dünya jî ki wek Mêrdîn ki ev çîkawê heba tu seqintî tê nebû yani veya gorîşa min tabi veya ayrı. Spas malî ava qewet pêjî were Sağ ol, spas hoş bir ser çavaratın, ser seratın. Ev çikawê heba tu seqintî tê nebû. Yani veya gorîşa min tabi veya ayrı. Spas malî ava qewet pêjî were Sağ ol, spas hoş bir ser çavaratın, ser seratın. piştere خوش به سرچاویم سریم خیراتم خوا رو جاوید ناو گلان به ناوید بخیر ناویم سدات یکی سدات ام دخوازن هنکی تو بحثا خو و کاری خو بگه ایرو ام هاتنه مردین دیگرین و تدی دخوازن هنکی وی باجاری و چند وی باجاری ناس بکن ایجا یک جتشته کو هری نافدار لوی باجاری جی کاری تلکاریه یعنی زیوه اره هنکی بحثاوی بگه بحثا کاری خو بگه جمره سرچاوا سرسرا
Telkari em cer dibêjin yani ji zîv çêdibe. Têlê zirav û têlê qalin em cê karkî jê derdixin. Ev çerçeva wê yani dora wê têlê qalin em çêdikin û hundirê wê jî hebikî din ziravtir. Têlnî ziravtir em çîk dikin, hazır dikin bi vî şiklê hanê. Em vê nanêr dibêjin yaşam çiçeği. û ev modela me yê jî bereket modelê. Ev vêna jî wek mesela kişnîşê toxum e. Ji bo wê jî em cer dibêjin kişnîş bereket modelî. Ev modela me jî Vana jî pir tên xuya kirin. ev çavçînkê me yî Süryaniyan e. Ev heft çavê, neh çavê û du çav hene. Ev jî dora wan me bi desta çêkiriye. Bibore ev meseleya te dîwsa hejmara çavika. Çi ye? Çima mesela ev doye ev hefteyê din. Ya rastî ki di çîkê de dîtine didone. Vê dawiya hanê wek heft heba û neh heb çêkirine bes a rastiya wê du çav e. Yani du çavê însan e. Em jin bi şîşê qul dikin yani wek şûna çav yani. Du çavê însan e ji xwe. û şûna wê wilo qul dikin ji bo ku çavê wan derkeve em bêjin ê çavê wan hebe ji xwe ev rengê ku li ser jî dane rengê kevrê fîrûzeyî û dora wê jî me zaten bi telkarî çêkiriye ev jî paş wê me vekrî hiştî ji bo ku bêhtir xweşik xuya bikin ev model wilo ye ev jî şahmeran e modela me yî şahmeran me çêkiriye dora wê mebzer yani bi zerkil dayê hindirê wê jî cardin telkarî me tije kiriye model jî cardin bi desta çêbûye kevrê li ser jî kök yaqût e kök zümrüt yani kevrê zümrüt û yaqût nê eslî bes nêzîkî wê yî û ev jî pellê wê me wilo çêkiriye model. Destê wa saxbe niha îca atölyeya we yani dikana we ya ku hîn van kara dike yani karê telkarî dike hey yan ji derve distîne. Ji derve jî distînin yani em bêjin em hew tenê çêdikin ne rast e ji ber ku çeşît jî pir yani em diber nagihîne atölye me jî hene ê hevala wan jî hene nêzîka 10-12 atölye hene em ji gişa distînin yani em ferqiyê naxin navbera wan hinê hevalê me yî Suryanî ne hinê hevalê me yî Erebin hinê hevalê me yî êk çîkê jî dişoxulin Kurmancin yani êk em bi wan re dişoxulin Kurmancin ekserî wilo ne naxin navbera wan hinê hevalê me yî Suryanî ne hinê hevalê me yî Erebin hinê hevalê me yî êk çîkê jî dişoxulin Kurmancin yani êk em bi wan re dişoxulin Kurmancin ekserî wilo ne. Pir zêde bûn kesê ku karê telkarî dikirin. Niha di roja me de di çi asê de ye karê telkariyê gelek kesê ku pêre mijûl dibin hene gelo yan na? Belê hene bes piraniya wan yanekê li vî bajarî yani em çê dikin em çawa bêjim atölye me hene neketine bes merkeza ticariyê aboriyê hebikî ji ber ku li İstanbulê li atölye li İstanbul jî hatine vekirin û li Ankara jî hatine vekirin li wan dera jî çê dibe em ji wir jî tînin tabii em jî tişna didin wan ew jî li gor wê tişna ji me re tînin heyî yani atölyen bêjin tinene û kesê ku dev ji wan îşa berdane yani dibe ku kêm be bes heyî yani bira Gelek bala mirova dikişînê hîn mesela berê gelekî dihat bikaranîn ama îro çawa ye mesela gelek zêde tên firotin kesê ku ji derve tên bi taybetî bala wa dikişînê yan na? Daxa ku insanê ki tên verdîn Mêrdînê dixwazin tiştên aîdî Mêrdînê bistînin yani pêşiyê dixwazin wiha bistînin bes insanê me yê vir êk divir de jiyana xwe dewam dikin hebikî din wek malê İstanbul bê Ankara be wekê em bêjin ji derve wek İtalyî em bêjin modelê wilo dixwazin bes kesê ku tên vir wek gerê wek insanê çîk dikin piranî ekserî dixwazin ki tiştekî ji Mêrdînê bi wan re hebe ew jî tên ekserî ya telkarî distînin yan jî ev modelê me yî hasir hene ev jî bi desta çê dibin hevalê me yê pîrek çê dike navê wê Mariyayê
ام جی چی دکن گلک جاره اف مدلی هنه جی و لیبن ارج خو موتیفی سر کفری می مردینه نه یعنی پرانیا وانش خو ولویه هر موتیفک معنی که گویه باشه مالی آوا قوت بشتره و سرکفتن کاری ورزی کی کیف خوش بون بخوا خو و هاتنا وای ور و از هر گاوی خوازم که هم بوی اوای مردین جی ناس کرن بدن به وی زمانی جی هم پیشخن کیفام گل کی هات هم سر شعبه ما هاتن سر ما هاتن سر چاوه تنه اش اسپاس مرحبا قوت بشتره ساغ سپاس دکم سپاس خوش نویت بخیر مروان مروه تو چند سالی از 25 سالیم باشه تو از باورم تو الفدري دخبتي يعني تو فدري دخبتيني دكانتي يعني تو دخبتي الفر دکانا منی از وی درجه دخبتم چند سالته تو کاری دیگه سالک مو سالک منو تو نوی ناخو سالک بخیر به ساغ سپاس دکم چاوای سالک تو در وکیلی تو دخبتيني کار چاوای تو ممنونی یا نه بری جیانم لإستانبول بو سالک 2 سال نیوک متشکی بو ازادم وی دری پشتیم هاتم وی دری ام سر جیانا خل وی دری متشتا فکری ام کارن چه بکن ام وی دری کارن چه گوری بدلی خوام بکن مردین تشکی تونه بو وینتش تونه بو کاری از دکم وینتش گیمه چکه برینن دöneme beri sali berinin keyfama gelek jvanati e beri qîmetan jmar pertireye ماجي تشكي ورا فكري ما كل مردين جتوني ما داس بيكر ازو برايم سيد ما باور داس بيكر انا ام قالك كيف خوشين دوستي ماجي بمار كيف خوشين تشكي الجيه خوشي تشيبو انا مدفي دورماتن پر باش مروان عنوان جلا جو کدره پیدا دکن جو کدره کم دکن چکمه جی یورد دشیته جی ایتالیاته ام جی حواري حبكي زوري پیدا کردن قال لك زوري ام جي ایتالیا وان دربن ازو بريم باوري ام درن گمی گمری دستینن حبكي زور اما كيفاوي قال لك خوش وندچن مثلا دروي ولد چيج بو پیدا کرنا و يعني تاني الفدري ون تك بسر تك اليوم پیدا دکن يعني الفانا لتركي زيدنا ماي قيمتي فينتج لتركي توني ايفدري قال لك جوان جيرد وين كنجال جي فهم لكن اما فينتج تشكي بر قيمتلي برشابه ما تشكي بر قيمتلي لفدري توني جيور دشيتي ماجي قنالا يور دشيش خورزا فكريه ام جوي دريتينه باشا بخير به و سركفتن به جيانات ده ايروشونده الولاتته قال لك سباس دكم وهرب باشه
Kesmezin çavune. سپاس مالیا و نویت بخیر Netice. نتیجه تو خودیاوی دکانه یا تلوی دری دخبته Hadi kanine. ای باشه ام نوا باجر گریان و سا پر اسناف جن تونه بون لبی باجاری از باورم پر کیمه نه Bele usaye. شما Şoş ber gücün yani kada esnafte jin kemin. Yani evrel benebiye juanre. Yani nunu belki peşengi em dikenji. Yani fazla باجرین دویر edin هنه ادی لوی دری از راستا وانا هات مراستی من یک دید متودی تو سکه فهم هات bele jiber güdüm goya kada esnafte de zede jin cinagın karnakın. Yani o baveri varıştı yani. Öge beji per kemin. به مسئله باوری شخونه باور کرنه یا Bele yani elbette dama insan yani mirof çavuk jin xo baver be gel her kadı da cib gir aslında. Evdraj mesela ci bu taybeti jine gu alı medbe dan üstünden etke ya alışveriş etke ya jin be daha rahattır. Dama jinte dan üstünden etke yani alışveriş etke ji daha rahattır. Hem derde xod zikare be hem işte mesela tıkari peşniyar bir kijinir. İslam çıkar şey peşniyar bir. Yani cilü belge ve o roşavi o bedeviye ve çavazlam derke jin ancak bedeviye jine derke. Yani bu sadece ama jin hem alikarij dibin müşteriye xarajı o hem mesela peşniyar dikin yani gor fiziki ona baveri başın yani gelek mirov dibe hem yani ne hoş ki işte hem kilo وقتا گوجی لگی کسی که نه اون راستی دویجین یا نه beli nasıl dibeci کل مغازه هرتم افتشت راستی نای گوتن مثلا تشکل خودی که کل تنه جد به و پرخوشی که پرل تهاتیه جبو کت دی بفروش مالی خو اون دوی هلی ده وقت جبو کوجین نز دویجما اون راستی دویجین یا نه beli hem nasıl dibeci mecbur armaş nitene ne vedotine yani armaş sohbet eji yani cuan temel taybeti cuanı artıklı hem xandavan temir an ali karij mesela ben benim ya peşniyari yani ma herkes xaza cilok froş ama tişkikliğe ne biçim azib zor yebilimi gerek yani benim ya gerek bedeviye der ya tişkik bedeviye der nakıs au jibo mujin ne baş jibo mujin ne baş mal jibo ne jibo kazancı ha yani merve jibo her dem jibo armanj ki ya astandini afrotini bigre ve şakı dijin çavaş tabsineci باشه اون چند کس دخبتن لوی دری az xoşka xone اف تشکون الورد فروشن تدیو سای تشکو بدسته هاتنه دروتن هنه هون چه دکین یا اون جنجیه که دستینن yani hem emdinin şekrinen hem xwazin taybeti jine bir aslan kar bikin hem bixebetin hem peşniyar dikin hani gelek jin englozanın hem bejin bana berheme merdime berheme jine be bira jine bir xodi karbin xodi keda xubin keda xu qazam bikin yani tane aslında hani Ali Bercevandi fikranda jina yani tane mer Bercevandi bir fikre meriş pergale durnamene kelime duri pergale fikri yani tamam merev de aferin ya hani ve yarattım tamam merev aferin çok keyif hoştu be o insan keyif hoştu be yani gelek berheme neredeysenin gelek eji mesela hani şey dikin ve xandavan mesela xandavan حوجدریان هنه تقه ما شدکن ام جوان دادن یا دا هنگی حوجدریان هبه بر هم نخواتین ام جوان داد فروشن بر باش ساعت خوش اف چند سال اون وی کاری دکن sağlık من نزدیک نوی نخوا اف هویا گلک سالی درج آمین شفا اما لوانیا و دکن قوت بجوره و هیویدار محمو جن است کاری استانتی جی بگیرن هویدار جاوا سپاس تماشاوانین هیجا برنامه عمل و دره بداوی بو به هویا کو مدامه که کرد و خوش بهره در باس کرده حتی برنامه یکتیم من خیر و خوشیه ده بخاطره